Puane ia mapu maya fe au mga luenga rene ya so le atunu pele ya le fo watato o lia mai le tau Afiafi o le aso lua le nei o le nei va yaso aso lua sfulu iva le nei o novema lua ya wa se fo nga luenga le nei va yaso le watato tau no mai le tau Afiafi ya o le aso lua o le va yaso le nei tato tu lata fo il fai un o le masina Novema ya tatou tapena tu mole masina o se tema fa malo nga lue ile tatou tunu ya iso se fe au ma so se tiute ya sa ya ile ne yaso po fe la vasanga lue ai fa toanga sa ile sami sa fa ngota pe sa malanga lunga awala tele sa ile ainga po fe la vana yai malanga ile va lele lo tau nu ya tunu mamao ya fa malo watu tato por kalame le Suluaulama sa nga lue le ofisa le malo sa fa tau oloa le fale oloa po fela vanga na yai le ne yaso ya sa tau vai foi la marketi le awal tele tau mo faile fili marketi nei talfata Ethiopia po fela vasa yai le ne yaso fa malo ya al tato por kalame le Suluaulama yala ile au nanga fa wa wala we fa kasa TV o le televisia lo ainga fa le pea le nga fa aftai ma le nga fia i tatou lang o tu on tanga lo nga pisinisia la manwe malepa o tatou fa le lo o le SOS ia ma le tatou papa instant koko Samoa o lo lang pea i le tatou por kalame le nei o le Suluaulama ma lo fa aftai lang mai ia fai pea on fai paanga ya le tu inatu le por kalame le mota ma le lawa e fa pe fo i lungo pe ngat fa ilangi fa malo fo tato por kalame inga luenga ma tiute ma faiva sa fe ngai mo to ile nei va en o laso malo lava nga lue malo on sai ya le fo wa ile nei yaso i fe au nga luenga sa fe ngai manato tau fa uma lava ni singa luenga ya e malo lava nga lue tato o tunu i tiute ma faiva sa fe ngai ai fa malo ile kalesia le fa nga luenga tofi le tua so se fata fai taulanga i sa mo nei matunu e mamao ya fa malo i tamamatin ma la tu fritua le kalesia malo fo le fa nga luenga i so se fata fai taulanga malo la fata talo fa au au malepo talo si ai pele atunu ya na fi au man nga luenga ya na tamfanau iso se tafole la lolangi ia fa pe fo i tatou lo fa muli se o tatou tunu i nei sa mo nei fa malo atu lava tatou por kalame o le Suluaulama fa malo le laulau o le fono tele lo fe ngal tete fono mo su tete fono mo lo fa le tua o le fa le tusi mo le tupe mo lo fa le tua malo lava tiu te sa fe ngai nei aso tau tu ino le kale sia la no office tu tonu fa malo atu tatou por kalame le Suluaulama fa malo foi fa ululungo mtanga luenga le kalesia lo no office tu tonu ma le fa nga luenga ato nga luenga sa fe ngai le ne yaso malo lava tau ese mai foi wingo le tau ne yaso tau longona foi ne papa fa titili ia tau fiu fa ka kalisi timu e manatu e le va ngo le atunu o la o palasi e timu ngal ne temu le fiafi ia si la ne lo sa ngale mu pa fa pe ia o lo pito nu na wa mafa el timu ia wal talfa ta Ethiopia na sina timu li titi ana pa u ia manatu se taimi ia pa u mai le wanga i nei talfa ta Ethiopia fa malo ile laulau ta male kalisia malo mo tapo ingale ne aso le ngatele o fai fatalo tapo ai tato tunu pa malo atu le tama to ina te fono tama to ina fai lo tusi mo lo faltua fa pe fo le lo le laulau a fono tama le kalesia fa malo atu fa malo foi komiti laulau mo no fa komiti le kalesia i fe au matiu te sa fenga ai au nanga le fakasa malo lava fa malo atu tiute o le tatou wa China e le whenga le di pule mara whenga aloenga e al te mai te pule mara whenga le anga tusiata i nta tatou whalmata anga i lulu moenga le sunga le di pule mara whaltua ma le ainga whaia ma whaletua ma le kolisi malua wha malo atu tiute whai mwha atino le yaso malo la wanga lulue e ngata fwoi lea al whale lo mtusia le kalesia le sunga le di pule mara whenga aloenga o lo ngā lulue ai wha malo atu la unanga le whakasa TV
ma le tātou polokalame o le Suluaulama I tiu te mwhai wasawhi ngai ai le nea suru tautu ino la tunuu e ala I au nanga le kale sia wha malofo I le au nanga I tūtau a onga e tau I ulua onga e wha pefo I sunga I whai a onga e a makolisa le kale sia ma le motele sa la whai ia se I pae mai fo I polu nei wha sopol wha talofa ma le wha malo I kolisi tumo oti ia le ngati fo I leo kolisi a isi a kale sia kolisi le malo ia o lo tautua ina o tātou atunu ila o ina ia o tātou whanau a onga malo lava mo tiu te whai. I le ne fwoi vai tau whea nai masuenga ia o tau whai ule ni tau sanga ia malo lava ngā lulua ia tau tau le I titi le tāua o le tau ta whai oia o ao ia walu mana I tāua na I tātou whanau le ngata mole ka le sia mo le malo ia mo le nuu ia e whapea na I tātou ainga wha malo lava mo tiu te whai whea ngai mautou. Wha malo le tu whalo le malo, mai leo le malo, ma le suiau mo la masiofo, ia le ngata fuilea, ia o le whono au whai tu la whono le tunuu, I lau whiunga le whongfitalai, ma sui whongfitalai o le palimia, ma le sui palimia, ia le ngata ilea, ia o le kapeneta, ma whai pule umo o le whono au whai tu la whono le tunuu, malo lava. Ia e manatu fhoi, ia o whaamaisenga, ia ono le wala o le malo, ia le sisui o le malo, ia manatu foi ua maua I pengat whailangi le ne yaso, sa tu le foi, te le foi tausanga o tautua le tātou malo, ia ala I le na unanga le malo, I mtanga luenga sa iai, ia whaamaiselenga o le tua, malo lava, mo whea mga luenga sa whenga I mai tātou, ia whaamalo I le ne tātou mātua mātutua, whapefoi ne tātou mātua malolo pensione, I whea matiu te sa whenga I mautou le ne yaso. Marola mo Tapuaiga wa e manui ai whai wal tātou atunuu. I so se whea au sa whenga iai, wha malo atu whanau a onga matua, le rātou ngā ruenga whai, talo I tātou maenga le ngā lue wha vai taimi, malo lava ngā lue, malo whai matiu te whaatino le ne yaso, wha au atu, le wha malo al tātou polkalame whai masui, o mātou e wha muli atu I nei. Ia te utou I o loo mafuta mai pia le tātou polkalame ma le tātou whai ngā lotu e ala le unanga le tātou EFKS TV, malo lava mo tiu te whai. Paanga uma lava le tātou EFKS TV I ulunga o penga te whailangi, wha pia foi le televise I samo nei, wha malo atu le tātou polkalame I le nei vaenga le Afiafi, malo mo tiu te whaatino, ua uma le nei vaenga le aso, ia po lai foi e wha awau lava, ia pe lai to atau amata, o le ale taimi o le ale aso ma ua mai ele tātou polkalame le nei ia whamalo atu pēr le tātou polkalame le Suluaulama ia te utou le ngā lulue ma lofo ia tiae ia tunuu malau ele ese ia wau mawai ia masaili manuia ai ia walawa manuia o le tunuu o le malo le ainga ia whapea fo isa ili ngā malo ia le kālesia whamalo atu le tātou polkalame le Suluaulama la whais tātou malo longa Fai tātou whawhiawhianga, au ma tātou whawhiawhianga, sau sa o alea. Ia so o mai a ma le tātou, se whapoponga le tātou polkalame o le whaamalostino le ola, whaamalostino le ola. Ia o loo ngā lue mai ai, le tātou wharakoleni I vai vasitai, le HIMS Fitness Center, le whionga e tole foa, o le tātou wharakoleni, te pena mai se whaamalostino mo o le fwoi vaenga le whiawhia, o le tātou polkalame o lo langulangu iai vaenga o le tanga luenga o soifu maloloina o le HIV AIDS, vaenga le kanesa, whapea fo ile vaenga le whata vai vai. Uma le tātou malolonga, so ma se vaenga le tātou polkalame, ia po se so ma se vaenga le tātou polkalame o le whaamalostino le ola, ia toi foi mai ai whaau le tātou polkalame le Suluaulama. Fana
matatu samato pamterana ile siwa o mauru o le mauru ele ta se pate o le amoni na e ufu le pese malangi le pese ta te pala o le te Samoa lo to new village and it's a metal wagaga yete oh what to do Samoa
Mangkua fo afa pe o pepe uma me o lima. Le o ko o la uma a. Le la kua la o lima yela a fai ka o backhand. So pas lua tot fa lima on fit pan I sful koma so I ja. Okay, so ko edukasi pas lua tot fa lim on fit pan even sful one more. Wat, ja. 1, 2, 3, 4, 5, on, fit, 1, even, sful. Ko kasi la, ko o lima mo kulima. Nela la, whakau ia ngai ngoi umako kulima. Ya, ka ngai mai, ya. Tas, 2, 3, 4, 5, on, fit, 1, even, sful. Yes, wat. Kora maha. On mede ke se lai but very good, very important. Ya ko ya tas lua. Tot. Lua. Tot. Ha. Lima. Okay. Agostino Urola. Exercise is life. Ya o se whaupoponga na tātou pulukalame whamalistino le ola. Ta pena mai ia le whionga e tole fua. Ia mo se whamalistino fui mo tātou le Afiafi. Ia e fua lava e o le whamalistino e whitaui mo oe. Whitaui mo lau soi fua matua wa iai o le mamafa o lau tino. Ia o le mea fui mawhai. Ia uange I kele nei o tae au malolo. O le aunga o le tātou pulukalame ma le whiau tau longo o le tātou Suluaulama ma le pulukalame le whamalistino le ola. Aua le misi il whamalistino, fai pēr whamalistino e tā ua mo le tātou wola soifua malolo ina whamalistino le ola o le tausami mea ai tatau mea ai pāleni, tausia o lo tino pāleni o le tino momosi ma le soifua umi. Whapoponga nā tātou polokalame o le whamalistino le ola, ia o le whamalistino lava ia o le vāenga o le tātou soifua ma le ola, so soani o tātou tino, ina ia malo sipea I lea taimi ma lea taimi te te atua I le tele wha mai o loo whaina il tātou soifua I lea taimi ma lea taimi o lango malo si ai ma ia vaenga al soifua malo loina o le HIV/AIDS o le vaenga le kanesa ia ma le vaenga le whatawhata vai tātou tunuu wha malo stino o le ola o le whiau lea mo tātou o le ar wha malo stino ngā whatia ia whai aua le misi fai nei, fai taeao, ia umalava le nei o langa o fai le whaamalostino, po le lava le whaamalostino, ia whaatino, ia walava le tātou soifua malolo ina lei, fai ngā tāo na mua tātou e whaamai, pe a malolo si o tātou tino, ia ala le tātou tau sami tatau, tau sami mea ai pāleni, ia ala le tātou whaamalositino, ma le vainga o tātou tino pāleni, ia ona maua lole o le tātou soifua umi, ona I vaenga ia mo le sile fia le tātou tu. Nā whaile tātou whaafiafianga, ona toi fo I mai whaau pia leo le tātou pulukalame o le Suluaulama. Fia ai koko laisa. Fia mi koko laisa. Mana pe ai koko laisa. Te fia ai koko laisa? Ia. Wale lei, la alma le fai koko laisa tātou. Komiti Samoa na masania au tupu e mo wola e fale la time pisi la batato bine ai ole maluta ya utino fuma mafafa wai o mea ai Samoa o ke manongi nice so ai na moto e malo si ai ole tele lava o ainga fale tu enti ai sua massa ko ole so ois ole so fa ko ole ko pai ai ora u fango so utina ele vala au mai ai o tali ti ai
malie, amore fa manoie, le bebe esa eu malie. Kokora isa, sekia. I tell you sua malie, amore fa manoie, le bebe esa eu malie. Ese ai Samoa ina lalo lang ato nai matua maya na mua ia ave loa asu e fa flu e tau le noa mamulu me mai fa amole mo be fa noi te asu e masimo te tau anga po o se sukai lo tua oi ago o me ai Samoa ma oi Temi uai tila vai fla o vale fua mo e sa fo ile metto pe a fo yo la vale fa so a o ul poco la se fa alu ai le so ato e tu e mana tu ai so la isa mo ya po so ko la isa sekia ai te io sua malie amore fa manoie ne pe esa eu malie Coraisa, sequia. Ai te sua malie, amore fa manoie, ne pe esa eu malie. Ai ka ole lima ia kai au ko, ka lo fikai o ki whangalo, apa mai wau, anta radio su e angi o se pire pa tonu le pa o, seki ai lau fa lo, malo si ai se lo kingo, fai sau malo lo, kasia, ka tangi le alami le vabe ao, ka lo fikai o ki whangalo, apa mai wau, anta radio su e angi o se pire pa tonu le pa o, seki ai lau fa lo, malo si ai se lo kingo, fai sau malo lo, se asu mai ya. Coraisa, sequia. Ai te io sua malie, amore fa manoie, le bebe esa eu malie. Coraisa, sequia. Ai te io sua malie, amore fa manoie, le bebe esa eu malie. Manu ole vadea tau sangi fungala ai ala usuita ile faiva o mafau talu olo upopole nei te uele taula Taunu uale upu, uale aule ina ila. Awe, sifai nai sau upu. E tua ini mala, e tua imanu.
mai le mafai o fiu ta mafai se ta sina ta mai le mafai fai le mai ai lo le lo aina o tingana ita wabina me ingalo ya oi baby utile yo ule mafai una ule matalo fufusia ilangona ngana mai sa upu fa manuai bea e alu ele suia inatu ne ingalo ya oi Tingaba owiya e anay lo mai ule ay o te masalo wa o tu mai una luenga e fai lo ai yo isai ai te linga nganai ai lo ule lo aina o tingana ita wabina me ingalo ya oi baby utile yo ule mafai una ule matalo fufusia ilangona ngana mai sa upu fa manuai bea e alu ele suia inatu au ne ingalo ya oh lo una tai etile lo ai wa e fa mutai oh ai lo ule lo aina o tingana ita wabina me ingalo ya oi baby utile yo ule mafai una ule matalo fufusia ilangona ngana mai sa upu fa manuai bea e alu ele suia inatu ne ingalo ya oi baby utile yo ule mafai una ule matalo fufusia ilangona ngana mai sa upu fa manuai bea e alu ele suia inatu ne ingalo ya oi
au tāua ma le au taulongolongo le tātou Suluaulama ia Afiafi taitasi i le mai ai fo au mga luenga o le wo sao a ko le aso atoa ia vai nei tau toi whaalavelave na ua tupus whaalavelave le tātou whapaole o le saonga le mula o tele wai fo i le ainga ia tau ave whaatoa toa toa veina o lau tāwale ia ave whaetete a whapea ni te ua e tau atu i ti mungal pito nuuna te anga ia whaatoa toa le lo sa ma se se eda ua tele pe atimu a ua sona whaasawa ina muli muli le sawa whaatapula au lau tele ia au po uli ia vaenga whapena whaatoa toa lau sinsila ile awala amana ia le isi ta avale o le wila wili vai o le tangata le sa vali taftafahala ia vaenga uma amana ia le lei ina ia mawhai o na saonga le mu ia loanga ia ile ainga sinsila le nei vaenga ia o le taulongo lawa le al tātou por kalame ina ia uma le lei fo ile aso lua la tau uma le lei ngā luenga le aso lua ia unoa masi whaalawe lawe wa le manatu tau walunga leo le tātou por kalame ua tau nuu manuia fe au mga luenga le nei aso a toi whaalawe lawe la le whaalawe lawe ia ona tātou nofo popole fo ilea ia maatu le mafau ia i tūlanga o le whaalawe lawe Afiai a tau nuu manuia ia malo lava le wha malosi tātou o tunuu i fe au mga luenga o le nei aso sa whenga iai fa umalona ngā luenga o te toi ngā luenga o tātou moe lo le toa wa lava lea tātou toi fa ua wai tae au i se aso fou foi ma se malo si fou i le alofa mai lo tātou wali manatu o le ua tā pena foi matu lata i le tau le ono le fiafi o le tātou fai ngā lo to fiafi ia o tal feunga foi le tātou vi inga fa foi le atua ia ona lona alofa mai ma lona alofa tausi ia fai foi un tātou tu vai mai le fai ungo ngā luenga le aso i le lona fi le mu ma le saonga le mu manatu lava leo le tātou por kalame ua manuia au fi au maunga luenga ia ua tātou to manga foi le tafu il sa tau o tātou tua ala i le fa foi o le tātou fa aftai fa polo ma le fa sangi ia toi fa foi le fa netanga i lona alofa tu noa ua mawhai e foi ona ifo le nei aso i fi au mga luenga a o tū maupea lona file mu ia e tātou whafoi vi inga te tau i lo tātou tua ia le ngati fo i lea ia so se ngā lue ngā mwhi au e iwe singa me fo i e wha popole nei le ma whau ma wha watu i ai fo i le umai o whi au mga luenga ia te whato file mulo ma whau tātou to manga i le tua i to e mai le tātou ma whanwhana i te leo mea sa whenga i mai tātou li nei so i whi au mga luenga o le tātou tofi o le ua tapena mai ai le sunga le whawhengainga ia te kineti lau pepe o le sunga i le whawhengainga ia mai le whakasasa vaia ma ta whanga manuuta le ua tapena mai mo le tātou Tapuaiga o le nei fo i vaenga o le fiafi ia o le a tātou se atu mo se sao tupuranga talavou nei siva whaaleanganga ia le ngata fo i lea o nai viinga o le atua ta pena ati leo tātou whaamoemoe ia awal tātou Tapuaiga o le nei fiafi manuia lau whaafonga Samoa ia manuia fo i le upu fola o ta pena mai e lana wauna ia le tātou whainga alotu le nei fiafi a maia toi taliu mai whaawau pia le tātou por kalame Leo
Oh,
Mapumaia I whiau mga luenga Samoa o rene aso. O le tātou tāmpua I atu I le tua. Wa au whātu muina foi o ia I le nganga o le tua. I le poto ma le whau tauta. Ma le iloa le lei whaiai ngā luenga umalama. Tātou tutano mo le nganga paia. Le tua e lo mātou tamā siri siri e se. Sauni foi lo nuu tau lunga whiau o nei aso e ala le Tapuaiga ma le viinga I la ufiu. Na ngona alo mātou whaita waa ma le mai vai tamā. E soa soa ni mai e ala le mana o le nganga. Whapa ia ina ma papa tiso ina o mātou loto Tapuai taito tasi. Ina mātou whia na nei tau langa I le nganga ma le whamaoni. Mai a pale pēr lo mamalu I le viinga. E ala ia Yesu Keriso le li I la mātou tutalo. Amene. O le viinga o le tua o le pese e se la wono sfurma le fitu o le atatou pese a.
O le whaitawina o le tuspaia, whasinonga le whaitawaso, mo le asuru nei, o le soto ilo na mta upe tolu sifuru ma le lima, whai upe tolu sifuru e whangata mai i le whai upe vanu, o le mta upe tolu sifuru ma le ono, tātu whaitau whelafua iai. E soto tolu sifuru ma le lima, whai upe tolu sifuru, e whangata mai tolu sifuru ma le ono, whai upe valu. Whawhonga mai e nesi nei, o Afiafi pa ia lo tātou wali. Ona whapea tu leo Mose i whanaunga Israelu whauta, o walawina e le lii no lama ingoa pesa leli o le atali o auri, o le atali leo huro o le tuainga o Utah. Ina ia mafufau o ia i ngā luenga whai tā, ngā lue o ia i auro ma le ario ma le apa me mea. Mua ia tu ina i lono loto i mawhai o nā o antu, o ia atoa ma ariavo le atali ai sa mako o le tuainga o tanu. O ngā lulua leo pesa leli ma adiavu, ba te ngāta o poto umalama, wena batu ia le li le poto ma le mafu fau. Ina i loa ai ngā lulua i ngā luenga umalama, mo le sauninga o le mau le tusa, ma me umalama na poloa i mai ai leli. Ua wala o mose a resale, ma aia, na tangata poto umalama e na batu ia le li le poto i o ato. Te taita tasi uma o mai ai o ato loto e o mai na le wena i le whai. Wala tu ame foi na iluma Mose, le taulanga umalama au mai e whanaunga Israelu, mo ni ngā luenga o le sao ninga o le manu e whaia. Na latu au mo iei pēr i a te ia, ma le loto i lea tae au, ma lea tae au. Wa lātou whai mai i a Mose wa whape mai. Tela lava mea wa au mai le nu e sāum iai ni ngā luenga na poloa i mai iai le lia whaia o le atu toe. Pei tau whātasi whai upe fitu whamanumoni. Au mā o mea o whaia o lama ia i ngā luenga uma e whai ai, e te toe lama. Whamanuia le atua i le whaitawina o le tuspaia, tāno pēa i le nganga e fisoso ani mai. A lona lama vi inga e tū mau pēa i a te ia e o i le whamavau, e whamavau lama. Amen. O whanga aina whai mua mua tau pe tolu sifuru ma le ono e upo lau to e whaitawina. Se mafu whaunga mo i tātou. I le suafa o le atua le tomā le alo ma le nganga pa ia. O na ngā lulua leo pesa leli ma ariamu. Ma te ngata o poto umalama o e na mantu ia le li le poto ma le mafu whau. I na i loa ai ngā lulua i ngā luenga umalama. Mo le sao ninga o le manumanu. O le autufunga le autu o le aso le nei. E a sirisile le autu o le vai aso. Na e le autu e whapea. O le whale whi tā whai i le vau. Le wilderness tabernacle.
O le whale whita whai de wao. O le whale lea ana whaatonu le tua mose ina ia whai e pesa leli. Mariam. E o ngā tutonu i ei Tapuaiga le nuu i le tua. Au whanga solo la latu malanga i teimi o le soto i le wao. O le tanai whapea. O le ulu ai teimi nea. Talu ana o ese mai ai kupito le nuu. Wa fina ngano ai le tua e whaise no fuanga whapitoa. La tau te maa futai maona te ngata. E ala i le Tapuaiga. O le whare whita whai laile o se whare tū mau. E whauina i a mawhai ona whisita. Mai le no fuanga i leo no fuanga. I a mea tō la wapi ai le no. O le whale fo i lea na tu aile ato la au. Ina ua uma o na whai pe sa leli. I le ana e sili o na baia. O le symbolic o le a. Po le ato la au. O le whailonga o le iai whaatasi. O le mamanu ma le siri ese o le tua ma Israelu lea e manuia. O le whaatulanga ina la o le whare whita whai. No whaanga mo te ngata lautele. So atuai ma le. Ta noa e murumuru e leo staulanga ma le tunga la mepa. So atuai ma le ana e paia. Ona sole le pito e tua o le poto e taua o le ana e sili ona paia. Ma o ila e tua ila ato la au. Ma le no foa o le alofa. Ai vai lua i le ia pui. Le ia le na sae lua. Me na o tō le ma nama le ri laso na maliwa. I le whaatanga ina seisi le potu lea. Na le osta unanga ai whaatasi le tausa. O le whale whita whai is a forerunner of the temple. O le whaatai muanga o le manu na fausia e Solomon. Ma o le tana e whapea. E whaatolu se fulu ona si itia le whale whita whai le wao. Mo le whaas fulu tausanga o le malanga Israelu teime o le so. O le autula o le aso le nei. O le autufunga. O pesa leli mai le tuainga Utah, Mariamu mai le tuainga o tanu o ila uai. Na tō fia whapitoa e le tua e whai ma tai tufunga. Wa whātutumuina e le mana o le nganga. I le poto ma le whautauta ma le iloa le lei e whai ngā luenga umala. I auro, i a rio, i a pomea. E o ile la langa ina o EFKS. O le ale ngā luenga whaingata, o leo mori mau le fionga le tua, e peo le pi tau ia pesa leli Mariam. Mei whea. O le ata mai. O le mafau fau na fōai ai e le tua mo le ngā luenga. Na la whao ngā tau mea lofa ia. Le whātinonga o le mea o whina ngalo ai leli. E le ngata i lea mai na la o ao te ngata o le nuu i le poto ma le anta mai i na ia lango i le ngalo e. E umili tana, langa i fast food tau sanga o le soto. A o le anta ma na ia le fia o mai le tala le. O le mea e tau o le team work. O le mawhai o na tu whātasi. Tu whātasi lima, tu whātasi loto ma nganga o le nuu. E whātino ai le mea, ua whina ngalo ai le tua, aua e tua i manuia. Reisi mea mana ia whai mai. O taea uma e, ta pena i le nuu mea uma o le ngānuenga, ma me osi ai taulanga. Mori mau pesa leli Mariamu ia mose. Vavao le nuu. O le ala i loa le nuu. O tele na waia meo saunia e le uma. O le ata o le autofunga. E alo lo famoni le ngā partia o le nuu. A o le nuu o lo tutasi. E lango ma o pongi le ngā luenga. E na ia tū mā ua lunga ma tū mā tila pea. Le vi inga e whafo i le tua
i le aso ma aso uma o le malanga. Samoa le atunu pele i le ngā. Tātou iei le vai tau o le te veni. Vai tau e whātaritari ai le au kerusiano le whānau mai le pepe le kerusimasi na ia ta pena le whaoratanga mō tātou umalang. O le whiau le whia whātā ua mo i tātou o le mā na ia. Ese le mātango whie. Ese le mā na ia le vai o mele le tutupu. Le ao ina ngāru lue whātasi le whānau a le atu. E le mo whai e mose. E le mo whai e ariamu ma pesa leri le ngā luenga. Pe ana le ai le ngāru lue mā losi o le nu. E lango le whamoe moe. Le ngene se le upo le atunu. O le tātou waa e whauteli. Tātou te olo pito waa. Oi nā. O au ine. Ia o tātou mōni mawena. Le lua wa yaso. Taluai le mea na tupu i le atunu. I le tau mawhainga na toa Samoa. Le ipo le rorangi. Wale aini mahenga wha uwhai. Wale aini wha porkiki. Wale aini ese senga. Wale aini whinaunga. O ai lea. Le ai. Ua tu whātasi loto mā nganga o Sose Samoa i le rorangi, mai se le Pasifika. E Tapuaiga le alo whaiva o tamu whānau. E se le mānui. Toa Samoa, ua e malolo whātamali. Ua e malolo i lungo le malai, a ua e manu malo i loto ma whatu o le atunu. You lose on a battlefield. But you already won the hearts of our nation, the worldwide. Pora inga lo tato li ila na maalilenga. O e papatiso li da, e o whaatasi. Le suafal to maa, ma le alo, ma le nganga paia. Ai tu whaatasi. Na auto e whaama, nantu a Samoa. Le upu ele ngalo e tiaulo na mānai. United we stand, divided we fall. Tātou tiru tūma manu malo, pēr tātou ngāru lue whātasi. Ai tātou tito i lalo mawhai ina māta ngā. Pēr tātou whewai mai a. Nia pane pēr de matai de vi inga nei, e ia o de whāmawau lama. Pole a tātou titāna. Le tu ai lo mātou ta mā siri e se. Bi ala maoi lo wang le lei tausi mai lau whanau na nei fo yaso. Tiu te mawhaiva e mai se whanau i to enga wa o onga ma lātou suen. Le uta manetai o ala e te le wawawe leri i. Ma e ulama lo whamaoni lo mātou vai. Pāwhtai to mau ainga o mea le leo lau whāsoa, mai se leola ma le malos e te fua i pēr. I lau whanau i le aso ma le aso. Pāwhtai au noa e te whāsoa i na pēr e mawhai ai o na mātou avatu. Ma mori atu lau whilangalo i le rarangi. E ana i le TV lau i kālesia ma e o ngā lurua. Pāwhtai leola. Pāwhtai lo whaungaina o le whātau waa. Wā tiu te mawhaiwa e se a tia a inga o no. O le malo e maise o lau i kālesia ma lau lama whiranga. Pāwhtai mo lau upu. Mo le na yasu. Tau lama ina yalu ma le mana. Ma tei e o mātu loto ma mātu la ngona le winga o lau whētala i mai. Pāwhtai le mana o le nganga e tauto lua ina pēr. No mātou vai, sili mea uma. Le whaolatanga wa umona te pena i ke riso na maliwa. Ina ia maa ngalo maola i mātou uma o lau whanau. Ia tu mau lau fia o le vi inga e whaavavau lama. Le tu wai. Ia e whaaparepare te whamangalo lau whanau mai.
Te le o mātou se ma le wang sala maise, o mātou loto vāo tā, ma lo mātou le ola mātou tā u i ruma. No mātou le fia ngānu, lue whātasi, ina o sa ili lama le manuia o le te nganta lama ia, i manaonga o mātou ola ma tu ina nau o mātou loto. Ia e whapare mai. Ia e whamangalo i mātou malama e ale toto Yesu Keriso lo mātou alii a o lo mātou whaola e totasi. Le ta malo whae mātou titalo i rei e whamanuia na nei atunu o Samoa maona tingana. Whamanuia o mātou tai meise lau i kālesia maona tai meise lana whiau whare nganga mo te ngata uma o le atunu. Ya lo fangia le ie o mātou tiu te toenga o la mātou sāwaringa o nei tu sanga meise le whanau toenga o lātou wao onga ma wha moe dei ase me ma whai e tingata ya o noa ma lau mafuta ina o lo mātou wola ya mātou whaia me le umalama ma ia whapare ina lo mamalu i le viinga ya lo fangia le TV ala we kānesia mō na tiu te whai meise, le pule ma le au whai ngālue. Vi ia oi to mai mea umalam. Wa mātou sauni e o pongi le whanau mai. Le whamana tuino le pepe le kifisimasi le reitu sanga le ali. Ia lofa. Pe soa ni mai o mātou loto vaunga tā. Ina mātou talia la upo le olo na ia te pena le whaolatanga mo i mātou umalam. Ia mātou maua se ke risimasi fia, ma se tausanga whao e tumu i au whamuniang. Mātou te talo le ala ia Yesu Keriso lo mātou lii a o lo mātou whaona. Tau le manuia ma le file mūla au fio. Le tua tu mā le alo ma le nganga pa ia. Ia o mātou lunga o manei ma lau whanau le darolangi atoa. Nei maso umayo o di whawavau lama. Amen.
Ia manatu lewa te ilangi le fitu talmatangi ia le tātou Tapuaiga o le ne Afiafi. Ia ua lolongo fo'i ia le tātou whaafonga i se whea mumuri mai o le tala le mo i tātou i le ne vāianga o le Afiafi. Ia e whaaleo aile ngā whaafteitele ia e tusa o le tāpenanga, le tātou tofi, le sunga le whaafengainga ia ke neti le au pepe, ia male e whakasa e sāvaia ma ta whanga manuuta i le tātou whainga lotu i le ne vāianga o le Afiafi. Malo tāpena, malo sauni, malo susue, i lau sunga i le whawhengainga, ia mo le tāpenanga o le tātou Tapuaiga, malo te talo, ia malo fo i mo le whea au tāua le talilei, ia ua tōm tawaisi o tātou o tunuu, i le mai ai fo i whea au mga luenga o le nei aso mātou te talo lava, ia sanga wha tumu pēa i le atua le utu wha le nganga, ia wā fo i le whenga iai ma le wala uina i le ngā luenga le atua, ia wha oa pēa, i tāleni mga wā ese, ia wā lava le wala auina ua wha ngā iai le soifua ma le ola le ne vai tau, ia whamune fo i le atua le Tapuaiga le sunga le whalitua ma le no whaalo ma le ainga e tusa le tāpenanga o le ne Afiafi le ngata fo i lea, ia wha leo le nganga whaafitai, i le awa tele o le kālesia i sāvaia ma ta whanga manuuta, ia mai lawa i le au whai ngā luenga, ia o whiunga i ti akono, ta mamatina ma le lolo le kālesia i le tāpena ina o le tātou Tapuaiga o le ne vāianga o le Afiafi. Whamalo fo i le ofisa o le whai pese ma le wasafo, ia wā le tāpenanga le lei, vi inga o le atua, ia e umulia le tātou Tapuaiga o le ne Afiafi sang whamanuia le atua, whamalo fo le Tapuaiga le sunga le toina ma le whalitua, ia whapea ia le nofo a whalisai sunga i whawhengainga ma whalitua o le tātou pūlenga, le whanga ma whale ase la, ia o le ua i le tātou whainga lotu le nei vāenga o le Afiafi whamalo lava, sanga whamanuia le atua, ia ona o ngā luenga ia lai na Tapuaiga, tōmata wai le tātou tunuu, i le ngata i le tāiao, ia whapea fo i le Afiafi i pei fo i, o le nei vāenga o le Afiafi, whamalo lava, mo tiu te mawhaiva e ala i ngā luenga le tua malantale le lei. A leo ta pena mai tātou whaasara launga whaasisilanga o le ne Afiafi ia mō si le fia. Notice from the Office of the General Secretary. Employment opportunity re-advertised. CCCS is inviting applications from qualified individuals for the following position. Position, Internal Auditor. Salary will be commensurate with experience and qualifications. Type, contract is for 3 years renewable. Location, CCCS, EFKS Central Office Tamalingi. Closing date, 4 p.m. Friday, 2nd of December 2022. Job profile. The appointee will come under the direction of the Church's General Secretary. The internal auditor ensures that an effective system of internal control is in place and complied with at all times, and to advise on policy and/or procedure changes as appropriate. He or she ensures to identify risks and suggest risk management actions, and to examine and evaluate systems and activities in the CCCS Central Office. Requirements: must be CA or CPA or partly qualified with a degree majoring in accounting, 3 to 7 years relevant experience of which the other is of supervisory role. Excellent knowledge of accounting software such as Xero and Attache is essential. Must be computer literate and experienced in Microsoft applications. Experience in church accounting non-profit is essential. Must be neat, well organized, and able to meet deadlines. Understanding and respect of accounting body code of ethics is essential. Job description can be uplifted from the General Secretary's office at the John Williams Building, Tamalingi. All applicants need to provide verified copies of qualifications, an up-to-date CV, 3 respected referees with genuine contact information, and a letter from your church minister. Please mark all applications internal auditor and address to the General Secretary, Congregational Christian Church Samoa, 5th floor, John Williams Building, Tamalingi, Apia. Previous applicants need not to reapply. Whaafetai, signed by Reverend Vavatau Taufau, General Secretary CCCS.
Notice from the Office of the General Secretary. Vacancy, Manager Ma'alua Printing Press. The Congregational Christian Church Samoa is now accepting applications for the above position at our Ma'alua Printing Press at Tamalingi. He or she is responsible for overall operations, maintenance and improvement of a CCS printing press. Reports to the General Secretary, the General Purposes Committee, and ultimately to the CCS General Assembly. Preferably a person with a degree in management, marketing, printing, and experience in a managing role is essential, punctual, and well organized. All applicants need to provide verified copies of qualifications, an updated CV, 3 respected referees and their contact information, and a letter from your church minister. Salary and other benefits will be commensurate with qualifications and experience. Job description can be obtained from the CCS Central Office upon request. Applications close at 4 p.m. on Friday, 2nd, 2022. Please mark application, Manager Ma'alua Printing Press, and address to the General Secretary, CCS, Level 5, John Williams Building, Tamalingi, Apia. Fa'afitai, signed by Reverend Vavatau Taufau, General Secretary, CCS. O nai whaasesilanga ia ua maua le tātou porkalame le Suluaulama, i nei vaenga le Afiafi, ia ua foi le taulongo ina o lou mai mō whaafongafonga le nei vaenga le Afiafi. Ia e toi taulongo al tātou porkalame si tautua nāla wal saonga le mū, pe a whaapea o tau whaewi u whea mga luenga le ngata ia i tātou i Samoa nei, ia whaapea foi nei o tātou paanga ia tunu i mamao, wa ilo saonga le mū, ina ia tapuni le lei ngā luenga, mamanawa ngā luenga o le aso lua lātou, ia tātou tāpena mo whea mga luenga o le aso lulu le whaatari mai tā iau, jo le tua lalo lava le al tātou porkalame, ina ia manuia, mea umoa fo i whaewi ai ngā luenga o le nei yaso. Ia o le whaasolongo le tātou porkalame le nei fo i Afiafi, ia o le aso lua le nei, aso lua sifuluiva nei Novema lua o lua, tā le fitu o le tātou Samoa taulongolongo, ia so mai ai ma tātou tālai vai whanua o le arata fitu, ia o le mai au se tālia, ia nei whaafianga awhale tu lai valu o le tātou porkalame o le vaili la tu pona, ia o na so o lea ma le tātou porkalame o le Tat Pacific Show, tama whanau o le Pasifika a whiai ma Samoa, ia matulanga e ua taunu uiai e alai whaanga tamo ta'alonga, ia o lo porkalame foi, tu ina mai ona o ngā luenga wawalua al tātou ala ata EFKS TV, ia male ala ata TV au se tālia, ia nei whaafiafianga, ia ona whaumai foi leo lea unanga al tātou EFKS TV, ia lai se ata tifanga, lango iai lau whale o loa o le PSL, ia po e foi le po mu whaamai ai lea unanga lau EFKS TV, i le nei foi vaenga o le Afiafi, ia ai o le whamanianga mo asa soifua, umal tātou porkalame, ia whamanianga mo asa soifua, la tau uma waulia mai le so, whamanatuai, le soifua mai le nei lalolangi, ia wat whamanianga tātou porkalame le Suluaulama mo utou, ma lo lava le soifua manuia, ma lo le langi mamawa, ia le lofa malanga le leo le atua, i le soifua tului, ma le malosi whaaso mai, i aulia mai fo i le aso soifua, le aso le nei, sa whanau mai ai. Le nei lalolangi, maua pea le malosi tului mai le atua, le ngatai lea whaatele ni sias tele e peo le aso, whamanuia tele le atua e te wasa soifua, e manuia foi whamoe moenga o le a whenga iai, le ngata foi lea ia whamoe moenga, i le nei Afiafi, ia po le nei foi vai aso, le ngatu whaingo le vai aso, ia sang whamanuia mai pea le atua, i whamoe moenga whenga i masi tātou atunu, ia manatua foi i le tātou porkalame, i lātou whaanoa noa, ia sanga wha mai se lava le nganga o le atua o le whenga iei ma whanua noanga le nei vai tau. Wha moi le li, wha moi le li, ia toi mai ala mawhanawhana, ia ona o ni ti ngā o whenga iei le nei vai tau. Ia manatu o le tātou porkalame le mo le nei fo i Afiafi, tātou porkalame le Suluaulama, mo le nei fo i aso, so lua se fulu,
e mani masino November lu ta ya ena pe aulia le ola malosi o na fa uma fo le nga luenga te semana to ia ai afa i mal tatou va yaso au tatou tau nu i le aso lulu o le nei va yaso ma lola mga lu le tatou tunu i le fenga ia fe au mga luenga o le nei fo i va yaso ia le o tapena mai le Samoa National Lotto mal tatou hit free fa mai ai tatou por kalama le Afiafi ia ai manuia tele o fa sausonga le tunu pele o lava tiu te mafai vai fa mai ai fe au le solua la to vai lo saunga le mu manuia malo longa la fe ngai mal tatou tunu lo fa mai le nganga o le tu mo le atu soifu mo le ola ia o le atu la so ata yao ia mo fu se fa malo se fa sili i le mafau o le nganga malitino ia wa fu fe au mga luenga o lo fa tele mai mo tatou i le aso ata yao manguia fa sausonga le tatou tunu ia fa to fa ina soifua Talo fa Samuel fa song le ne yaso over time tato se masani lo Samoa National Hit 3 lona se numero ivas fulma luan nei fata se mai fa mali malon malo wa se kino tato ma afanga solo se kino tato ma tato fa mna masani ava no me fa eta alo mai ai masa ili mai so lucky ole straight o tolo numero se sao box tolo numero lucky so se fa tulanga ina front bear lo numero se sao le pito iluma back bear, numero sa sao ilua ile pito itua. Le lucky one, numero tasi ile pito iluma, male gombo. Numero lucky atolu so osfatu langa ina Afiafi male straight. Le nauma ena se akina tato maa, fasau nif se peni mo se pepe fa mau ina e tato numero lucky manuele mate. Tato numero mole numero 5. Our first winning number is number 4. Tato numero lona luole numero 5. Our second winning number is number 7. Our tato numero muli ole numero 1. And our third winning number is number 6. Toi fa afonga mai numero lucky nei numero 5, numero 5, ole numero 1. 5, 5, 1. Mal fai wina na lau se ili nei aso man ia telefofonga tutoe to fa soifua. For any occasion, we have